Mwenye ni mzalendo alinitumia na 1000 francs ya kununua risasi. Asimamishe kidole. Atamunga tumera majamba ya 1000 francs risasi. Alors, si amaliza base. Ile franga mimi natosha kufranga kwangu, mimi shambuzi, mimi nauza bunduki. Lakini nyie mwenyange likwashaka kwa nasema hawa wanatumikia inji ya Kongo, bamejitoa hawa watoto ya kamandi wa majamba, wakashimba, watalbote, wakabido, wafredi, wanani. Bale batu tulikuwa mu mikono ya gouvernement. Lakini jo hakuna gouvernement mu Kongo. Ilikuwa haiko. Tunasema raia mtusaidie na ile 1000 francs. Eske nani kama nani wangalie 1000 francs ndikwe national shangare hayo musha kuluna shangare aba musika benye bipo hapa unalipa ile 1000 francs. Eske ulikuwa kanalipa na roho mzuri? Sasa eske ile haikuwa kucreate conflit entre majamba na we raia? Sasa nani mwenye alisema kama majamba kuwe tukamate bunduki tupigane vita? Haiko wale wa député bana tukrere kofini na nyie. Alors, kenye mimi natafuta bambia kwa leo, hatutadanganyiwa mpaka siku za mwisho. Hapana. Leo kwa wakati tumeingia mu AFC M23, wametupokea. Wanasema majamba uko mai ndio. Chagua njia yenye utatumika ndani ya jeshi ama ndani ya administration politique. Le choix est clair. Ukapenda ukatale leo, kesho ndafika hapa na nisha kuwa gouverneur. Parce que gouverneur iko naenda Kinshasa ndamu remplacer. Ngandika loko jitu mbichiwe kondreke okumu echoshi. Tuko naenda tunagombola inchi yetu ndani ya ile ujinga ya kinyo walikuwa natutia ndani. Ile ujinga ilifo tunailave kwa naambia mtu kweli. Mwambie verite, voici la verite. Hapana kuambia mtu juu ya kumdanganya. Naye kesho naishi mwa ile ignorance. Alors, jeunesse ya kamandi tujikaze. Tu réfléchir à caractère grand. Hapana kurefleshir kale kakilima ketu kabale buhoyo kale kanyandani kapa yulu. Hapana, ndio ile reflexion tulikuwa ndani. Tulifika hapa tukatia defense hapa tukauana mwa hii defense. Hatukuuana hapa, wengine walikuwa pale kwa antene banavuka wanakuwa tunauana hapa. Eske tulikuwa napigania raia? Hamkukimbia, mulikimbia. Mwingine anakuwa mimi niko FAR, mwingine niko Leopard, mwingine niko FPP, mwingine sijue sentir de Jésus, mwingine sandale ya kamandi. Eske tulikuwa natumikia nchi? Tungelikuwa mtuatia kutumikia nchi, tungelipaswa jiunga sie bote kinakuwa kikundi kimoya. Alors kwa leo kikundi kimoya kinakuya, tulave cerveau hawa watu. Tukimbize ule Kisekedi mwenye anaingia mu 2019 kusema bongo na haine na bwizi deja musaju banaiba franga mu trésor public. Sasa anafanya 10 ans niko naiba franga. Eske mwalimu atapokea? Hatapokea. Sisi kama raia ya kamandi, mimi ndawasi tusikilize mzuri na tutumikie nchi ndani ya chama chake Corneille Nangaa. Hongera kwake mzee Sultani Makenga paske tulipigana naye siku za mingi Kinyandoni. Mungu amupatie maisha marefu paske alinipokea na honneur muvili ya Goma. Et aujourd'hui naishi mzuri na watoto yangu banaishi mzuri kaina. Tulipigana nani kiluofu memukaliwa ina nemuswalwe kaina na lar akatwa rayo embwe vinyo ayerula kwa shombundu. Meba namuona buni bibi ya majamba wanamwacha napita. Sasa kwa leo eske badada yetu wenye liko Butembo ba bibi ya mamai mebe wenye tulienda kanavo nani M23 bako maltraité Butembo na gouvernement semeni yetu. Kenyenda balomba mwenye ngali na nguvu aingie tu, mulangu iko wazi.
kazi ni nyingi sana. Vile yote ya Goma, wale wote wa mwizi, wale wote wakata nyama walishaka kimbia, maposte zote ziko vaka, hakuna mtu mwenye